Maana Shadia unasema mpaka mwanaume umwenda wawe mko wawili. Of course. Mimi nakwambia ni hatari. So kama si ndababazi, okay binawezekana juu ya Mungu ni mengi na Mungu umva imani ikora mu nzira byinshi. Akipatikana mwanamwana asema mimi niko ready, njendi tayari no ndamurongora Shadia, ndamurongore na Dorcas. Sa munyumba mwanzo mkaisha ila kitu. Kwa yani tunaishi chumba kimoja. Yani kila kitu pamoja. Munachangia kila kitu. Sijui nimefikia mkasema hivi jewe shaka jewe go twavoya. Oya mwanambisa mumezana na mama na baba kweli? Okay. So kinaambia eti acha tuende kwa Shadia. Unaambia eti Shadia mnachangia mume umoya, kitanda kimoya, chumba kimoya. Unasikia mwoba na guti. Po yikira baba manda gisibina banaishi pamoja. Ni baba honete. Hama wewe muravuka na bigenda guti. Tutaishi hivyo ila hatutaishi kwa gisi wambanda wanaishi wanachukiana, mmoja anapika vyakula vyake wengine sisi tutapika chungu kimoja. Tutalala bwana umoja. Kila kitu. Bakunzi ba INYISHU media kuri mukona nice behind camera muri kumwe na Benisha. So guys no musinovisi inkuru zisurira na inkuru ziri hiti muno misi bavuga ati yuko nice ndibaza buko buri umviro mvishi nice mbona biko n'abadada babiri rimwe n'abatumire banje babiri n'abarondera bavuga ati yuko ibintu numva ntabwo ninye ko ndavyumvira konyereka bizi imbere ya kamera abakunzi ba INYISHU media bagira icyo bakivudzeko n'amakomantira niyo dukeneye. So reka tubanze tubabaze numvirize yuko ibyo bavuga ko ari byo ari byo cyangwa robeshe. So bite sawa bakitwa Shadia. Okay, so Shadia wewe wakwitwa gute? Dorcas. Okay, turi kumwe na babiri umwe bamwitwa Shadia undi bamwitwa Dorcas. So guys numvise ibintu byinshi bavuga kwa majambo menshi ariko nkavuga ati ko nice gendo bibarize ure nabarondeye kandi bankundiye numva ndabashimye cyane bananankundira. So guys reka ndababaze ibintu numvise kugira nibashobore kumbwira. So Shadia umva nimesikia maneno mengi kwenu. Numvise amajambo menshi abavuga ko mugiye babiri. Mbega muwamufukana? Yego turavukana. Okay, kuvukana rero kwanyukire mu makinga menshi kuko abaja muguma numva abantu bavuga ati yuko nice beje bakubwa birigenda mu rugo rwabo ugiye gutongoza Shadia niyemena paka Dorcas. Ugiye gutongoza Dorcas niyemena paka Shadia. Umva ni ibintu ntatahuye mu ntahuze Doro. Ego njewe Shadia ari umuhungu yaje agira mutware oya ndanka ebane ndababwira mutwaye nca niyica baranca mariage kirahomba kandi ni kirese umuhungu aje akadutwara twese yawe sawa mbwa atwaye umwe oyaha nivyo ukunda no yaje kumutwara byaciye byanka kubera yashaka umwe byaciye byanka. Urumva Dorcas sindi ko ndakuvuga ati yuko mwebwe haje ku muntu umwe kubatafuta mbaka wewe muko bawili. Ndiyo. Sasa adutwaye turi babiri aho sawa. Sasa awewe mko bawili yana tunajua mwanamke akiolea ni mwanamke umoja vipi Shadia? Ni kwa sababu ndio kisi tumekuwa. Okay, sasa kukomani kizuri sinanji ndafise mwingine wacu. Na mimi niko na dadangu tunakomagafa moja kisi yetu kusema hivi ngo wake yako ni wewe mimi kupaka na dadangu asikie utasikiliziki. Nivyo kunda riri wacu. Mpaka muone mko wawili. Sasa mwanamke kuwatafuta akuje wawe mwe wote. Kwese babiri. Ndio yuko nasikia taarifa huko nasema ngo tukida kutafuta Dorcas aitiki. Ukitafuta Shadia aitiki mpaka kwa wawili na watongoza ndio wanaitikaga. Hiyo sio tu. Mbona si waelewe? Ndio sisi tumekoma tuko yani tuko na upendo sana tuwezi tika umoja aende ungine abaki umwe tutoke si hoteli moja. Okay sawa maana bakipatikana bwana wewe wawili wasansime kwa chali moya na kwa wewe na huyu sisi mnaweza kaitika. Hapana haiwezekani. Atubebe si yote. Mwanaume umoja. Maana Shadia unasema mpaka mwanaume umoja ndio wawe mko wawili. Of course. Mimi nakwambia ni hatari. So kama si ndababazi, okay binawezekana juu ya Mungu ni mengi na Mungu umva imani ikora mu nzira byinshi. Akipatikana mwanamwana asema mimi niko ready, njendi tayari no ndamurongora Shadia, ndamurongore na Dorcas. Sa munyumba mwanzo mkaisha ila kitu. Yani tunaishi chumba kimoja. Yani kila kitu pamoja. Munachangia kila kitu. Sijui nimefikia mkasema hivi jewe shaka jewe go twavoya. Oya mwanambisa mumezana na mama na baba kweli? Okay, so kinaambia eti
acha tuende kwa Shadia. Unaambia eti Shadia, mnachangia mume umoya, kitanda kimoya, chumba kimoya. Unasikia mwoba na guti. Po yikira baba mandagi sibina banaishi pamoja. Ni babaho neta. Hama wewe muravuka na bigenda guti. Tutaishi hivyo hivyo ila hatutaishi kwa gisiwa mbanda wanaishi wanachukiana, mmoja anapika vyakula vyake, wengine sisi tutapika chungu kimoja. Tutalala bwana umoja, kila kitu. Sisi tumekuwa asa minwe sa ubwo buzima mwabayemwo hamwe bubashiramo makode ko gwati ko jatara muhungu umwe turi babiri azotwara nitwokomana ubuzima nyabaki mwabayebo. Twarakundana cyane, twarasangira ibintu byinshi. Pale kwenye tunaona tuwezi tukaenda mbali kwa mbali, yani ngo mwanaume akuja bebe umoja wengine abaki ayo maisha sasa tukiyapenda gani, maisha tulipenda gani ya kuchangia kila kitu. Okay sawa, kuchangia ni kimo sasa hapa bikozekana juu ya Mungu ni mengi, wewe unapoteza maisha, wewe uchivifuata moguti uyu agapfa wasishaje kwa mfano sinoja kumugabo no guma muhira. Maana kia mshapata maamuzi kwa sema hivi kama umoya olewe na mimi siolewi. Okay. So nani hii Shadia chana wewe nikurudili. Mimi poko hiyo nyumba leo kwa nenda kuishebo. Bamanda wanashipo manibu chafu nini barachambana wanafanya nini. Sasa uyu mwenza kwa akikufa. Na wewe uzi kwenda olewa. Nilikuunda sishobora kugenda kurongoka. Okay basi. Ingine swali, mweye munaolewa. Okay basi ya Mungu ni mengi, munapata bwana arabagize mariage murabanye. Suko. So mubanye afu wewe unaza uyatabyaye. Bishe bigenda gute? Oya sino byaratabyaye oya. Okay, manake bwana nampatia condition. Kamubwira ati sishaka kumbyaja Dorcas atarabya, Shadia atarabya plito. Yego. N'uyu niyo byara utarabyara. Shayi story agira twengeje no kukumana nari muri quartier numva ibintu wewe bivuga umva umutima je kukuronda wewe uramwanyira ukamuha supu goshishaka uyanje kumurondera ukanka none mana yanje. Okay turagira none school naho byagenda gute? School twariga ishure rimwe tukicara hamwe byose twarasangira. Okay nambi sasa bazazi yenu banaona hizo tabia zenye mko nayo babifatamwo gute bazazi yenu? Hapo sasa ndio mtihani kwa sababu wenyewe ndio wametulea hivyo tupendane. Unasikia sasa hapo unaweza kabi. Wanaviacha hivyo hivyo gisi tushaamua ni hivyo hivyo. Okay basi lakini wazazi wengi wanakuaga hivyo lakini mwe sasa mnapitiliza. Wazazi barakunda bana wao bakundane lakini sasa mwe kurambia goti mpaka kuolewa mwanaume mmoja. Kila kitu tushena mwanaume mmoja unasikia vitaendeka lakini June sio si peke na piko wengine wa mapasi walizaliwa ni watoto watatu wa mapasi bakaenda kwa bwana wa mwana bakaolewa wote mariage si sando bikatajwa nini na sisi sawa ayo ni mapacha lakini mko mapacha sasa hapo sasa si wale ndani watatu ndani hapo kwenda moja bakaenda ni watatu na sisi tuko wawili. Okay sawa ana wa mapacha mimi nabaelewa ndo batahora mahase kwa kibavuye mu ngozi imwe mu kimuruzo bavuturuzogira umoya sasa mweye mwitoka mimba tofauti wewe zalewa kwanza mwe nani mkubwa? Mimi ndo mkubwa. Dorcas ndo mkubwa. So je ndiko numva biko burancanga umbwira ati uko Dorcas tagize mariage be na Shadia ntihogera none munambiye mushapata mwana mukuru gusanga na bawo mko bawiri. Wengi wanakuja ila wakisikia hizo taarifa unasema hatuwezi. Sasa wewe unasema hivi haje muhunga kaboneka yo batwara muri babiri mukoreza. Muko tayari kabisa wangu mimi iyo harusi yenu kurisha Mwenyezi Mungu wabariki nzoza muri mariage nyine nzoza na micro nzane nanunza kugenda byirabira karibu ikisa mwanaume mtamto wapi lakini atapatikana atuke wapi mwa hii dunia nazoza cyangwa nizo bindi abantu bavuga ati ko isi yaheze bahungu babakene ngo ati babiri ego sabu kujua bawashe gusimama ndishi hivi hariho igihe kizogera abakobwa nka 10 barongoka ku muhungu cyangwa bitanguye kuza babiri ego bitanguye kwimege babiri ubu hatatu bane batanu ba 10 nurabona umuhungu aja kutwara umuhungu mugenzi wiwe abi bitusiya biona bapede mama ntabiona lakini mama alishoba inaonaga mengi juzi kati nimeonaga mama alimfanya hivi juzi nyingine nikaona mwanamke mmoja walimuroga maziwa hivi sio mama naona hivi nakwambia ni hatari so abakunzi banyishimenda ndakeneye iki
ndakeneye support yanyu. Juu ndakeneye kugira subscribe na comment kwa sababu ugwaruka rwacu ko rugenda hano na mimi uvi nta kantu nakaboje no kumviriza ubusinza kadibira kamera. Akara na nkuru nimwe je no kuvuga ati nice uende mama uhakikishe ko tenebe byanyi bimekuwa sutwa akura kitukana ni pizza nikisikia hichi bakanende nitizame na mimi nimewasikia hapa wako nasema ngo pari ukienda kutafuta Dorcas abitiki kina mtafuta Shadia abitiki mpaka wako wawili. Sasa bwana mko lady sasa mko tayari kuolewa kweli kabisa? Mko tayari? Niko tayari. Mara kama pakipatikana mchuma sasa mimi niko tayari kwa wao wawili mko lady. Of course tuko tayari. So guys bana batari bacumba bakandi bazuri bene mbere ya kamera nje ndabone live ni beza cyane barahagaze neza. So guys bwati ko jina keneye kubarongora babiri baravireze. Sasa batari bayivo cyangwa bisaba inkwano. Ni inkwano nyatinga. Bazoza twivuganire bavugana n'abavyeyi bacu. Okay none bafite ibinyo redi ko riko mogenda muri babiri nyene. Yego nitwe tuba twagiye kurongorwa ni twebwe. Shamine wazazi nataka tuongee nabo pole manambi. So guys ndakene support yani mugiye kugira subscribe aho hejuru na comment zanyu bunhanura bwati biro nibe cyangwa sibyo hakabone ku mutsipa bwati yuko nice ya mrezi ko no batwara babiri sanga inbox tuyage ndakushikanitse aba sister babiri. So my cameraman nemera cyane Benisha ndumiwe